Nongeye kubasuhuza nshuti bakunze ba Primo Media Rwanda nawe ikaze muri aya makuru tugiye guhera ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu karere ka Nyamasheke imbwa 62 zikekwaho kurya amatungo y'abaturage zishwe. Turabwira ko Nyakiso nabo bari bafunganywe i Burundi barekuwe. Katumbi yasubitse ibikorwa byo kwiyamamaza guverinoma ya Kongo isaba ubufasha MONUSCO mu matora. Muri Sierra Leone uwahoze ari president arakekwaho gushaka guhirika ubutegetsi. Turerekeza muri Israel tubabwire ko Benjamin Netanyahu yasabye Hamas gushyira intwaro hasi. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka nabahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuziba. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo imaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Muhaye ikaze muri amakuru ku buryo burambuye mugiye kugezwaho nanjye Janet Kabayizi. Inyamasheke imbwa 62 zikekwaho kurya amatungo y'abaturage zishwe. Nyuma y'itabaza ry'abaturage b'imirenge y'akarere ka Nyamasheke irimo Kagano, Kanjongo, Bushekeri na Rangiro bavuga ko barembejwe n'imbwa z'inyagasozi zibarira amatungo, amwe ziyasanze mu bisambu ahaziritse andi ziyasanze mu biraro bidakinze mu ngo zikayarya. Ubuyobozi bw'aka karere bwatangiye gukemura iki kibazo bwica 62 muri zo. Ikibazo cy'izimbwa cyavuzwe cyane mu gushyingo uyu mwaka ubwo tariki ya 13 gushyingo zariye ihene enye z'umuturage witwa Ndaheranwa Fabien mu mudugudu wa Kazibira akagari ka Gako umurenge wa Kagano. Yajya kuzicyura aho zari ziziritse agasanga intumbi zazo ndetse iya gatanu akayibura. Ziyongera ku ntame ebyiri z'umukuru w'umudugudu wa Mpombo muri aka kagari ka Gako witwa Muzindutse Edouard yari yaragije umuturage w'umudugudu wa Kazibira nazo basanga zaziriye. Byaniyongeraga ku bwoba bwinshi bw'abaturage cyane cyane abafite abana bato bavuga ko bashobora kujya kwiga, gutashya, kuvoma cyangwa se bakina zikaba zabiraramo zikabarya. Aganira n'Imvaho Nshya icyo gihe umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu wari mu mwanya w'umuyobozi w'akarere icyo gihe Muhayeyezu Joseph Desire yari yijeje gukemura iki kibazo. Yagize ati ni ikibazo gikomeye cyane tutakinisha kuko nk'ubu dufite raporo y'ihene 13 zimaze kurya zisanga intama ndafitiye umubare hano. Hakaba hari n'impungenge ko zarya abantu zikabica kuko kubera kuba zidakingiye zishobora kuba zifite n'indwara. Tugiye kuzihagurukira dushaka uko zicwa iz'abaturage zidakingiye, dusabe abazitunze bazikingize zinakurikiranwe kuko ikibazo nk'iki gikora ku mutekano w'abaturage. Mu kiganiro n'Imvaho Nshya umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke Mupenzi Narcisse yemeje ko nyuma yo kubona ko izi mbwa ziteje umutekano muke n'igihombo mu baturage hafashwe ingamba zo kuzitega, aho muri uku kwezi k'Ukuboza mu murenge wa Kanjongo hishwe 42, muri Kagano hicwa 20. Asaba afite imbwa mu ngo kuzicunga birinda ko zisohoka kuko iziri hanze zizerera hari inzego bireba ziba zikurikiranira hafi byazo. Imvaho Nshya yamubajije igikurikiraho nyuma yo kuzica kugira ngo zitaba zateza ibibazo birushije ibya mbere. Yagize ati icyo nicyo twakurikirana tukakimenya neza ariko ntekereza ko bikorwa kinyamwuga kuko zishwe ntihabeho uburyo bunoze zigenzwa nyuma yaho zateza ibibazo birenze ibyo baba bakemuye bazica. Abaturage baganira n'Imvaho Nshya nyuma y'iki gikorwa bavuze ko bakiranye ibyishimo iyicwa ry'izi mbwa cyane cyane kuretse n'amatungo zinarya abantu kandi ubuvuzi bw'uwo zariye buhenda cyane. Bakavuga ko naho mu yindi mirenge bakwiye kwiganira ibiri kuko zizerera henshi zikanangiza byinshi. Naho muri Kayonza hasobanuwe icyatumye uburenge bwongera kwaduka. Ubuyobozi bw'akarere ka Kayonza bwatangaje ko indwara y'uburenge yongeye kwaduka muri aka karere yaturutse ku borozi bagiye kuragira mu kigo cya gisirikare cya Gabiro nyamara bahabujijwe bikarangira imirenge 3 ishyizwe mu kato.
Tariki ya 7 Ukuboza uyu mwaka nibwo ikigo gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda RAB cyashyize hanze itangazo rigaragaza ko indwara y'uburenge yongeye kugaragara mu karere ka Kayonza mu mirenge ya Gahini, Mwiri na Murundi. Kuva uwo munsi ingendo z'amatungo, icuruzwa ry'amata n'inyama n'ibindi bishamikiye ku matungo arimo inka, ihene, intama n'ingurube byahise bihagarikwa. Aborozi basabwe kujya bakura itungo rigaragaje ibimenyetso by'iyi ndwara mu zindi. Umuyobozi w'akarere ka Kayonza Nyemanzi John Bosco yabwigiye ko kugira ngo iyi ndwara igaruke byatewe n'aborozi bagiye kuragira mu kigo cya gisirikare cya Gabiro inka zabo zihandurira uburenge. Yavuze ko ku munsi wa mbere n'uwa kabiri inka zari zimaze gupimwa muri iyi mirenge 3 zigera ku 141 zari zasanganwe ibimenyetso by'indwara y'uburenge. Meya Nyemanzi yakomeje asaba aborozi kutazerereza amatungo yabo abafite amazi mu nzuri akaba ariyo bakoresha mu kuzuhira n'abatafite bakazivomerera mu rwego rwo kwirinda kuzizerereza. Yabasabye kandi kujya batangira amakuru ku gihe kuri bamwe mu borozi bajya kuragira mu kigo cya gisirikare cya Gabiro bigatuma bazaniye indwara ituma ibikorwa by'ubworozi bihagarara. Meya Nyemanzi yashishikarije aborozi gukingiza amatungo yabo yose, bakorera mu biraro ndetse ngo bakanakurura amazi mu nzuri zabo ngo kuko biri mu byarinda cyane ikwirakwira y'indwara y'uburenge. Kugeza mu bice bitandukanye birimo hari ubukarabiro bw'inka, aho aborozi benshi bahurira bafuhereza inka, hashyizwe imiti ibuza ikwirakwira ry'uburenge, hakaba hanafashwe ingamba zirimo gukingira amatungo yose mu rwego rwo kurinda ko iyi ndwara yakomeza gukwirakwira. Mu yandi makuru, urukiko ruzumva ibiganiro Karasira Aimable yatanze rusuzume niba harimo ibyaha. Aimable Karasira Uzaramba yongeye kugera imbere y'ubutabera, yasabye urukiko ko rwazumva ibiganiro yatanze kuri YouTube. Ubushinjacyaha buheraho murega ibyaha byo gutandukanya abanyarwanda no gupfobya jenoside. Gusa iburanisha rirangiye, Karasira yanze gusinya ku mpapuro bamuhaye. Abacamanza 3 n'umwanditsi w'urukiko nibo bari bagize inteko iburanisha. Ukuriye inteko iburanisha yahaye ijambo ubushinjacyaha ngo bukomeze gusobanura ikirego cyabwo. Karasira yatse ijambo umucamanza ararimuha, abwira urukiko ko iyaje mu rubanza rwe agira ihungabana. Karasira yakomeje abwira urukiko ko yanajyanwe kwa muganga kandi urukiko n'ubushinjacyaha bamuviraho indimwe kuko hari amagambo avuga ariko urukiko ntiruyandike. Umucamanza yahise amumara impungenge agira ati, Karasira ibyo uvuga byose biri hano, turabifite mu majwi no mu mashusho, kuvuga ko tukuviraho indimwe byo sibyo. Ubushinjacyaha bufite uburenganzira bwo kugaragaza ibimenyetso bigushinja, naho gusinya no kudasinya byo ni uburenganzira bwawe. Karasira nawe yagize ati, sinsuzugura urukiko, ndi hano nsezera kuko nzakatirwa, murakoze. Umucamanza yongeye ahita abwira Karasira ati, hano tuba mu manza nyinshi, erega Karasira tubifiteho uburambe buhagije. Umucamanza yasaha ijambo ubushinjacyaha bwafashe umwanya busobanura icyaha cyo gukurura amacakubiri kimwe mu byaha Karasira aregwa. Ubushinjacyaha buvuga ko Karasira yakoresheje imvugo zitanya abanyarwanda ubwo yari kuri YouTube channel zitandukanye kandi imvugo ze zarimo ivangura, avuga ko abaturutse Uganda barabagandi. Ubushinjacyaha buvuga ko Karasira yakwirakwizaga amagambo avangura abanyarwanda, anafite ingaruka ku banyarwanda no gukurura intugunda. Ubushinjacyaha bwavuze ko amagambo ya Karasira yavuze ku bushake kandi azi neza ko yatanya abantu, kandi ayo magambo ye anayasubiramo kenshi kandi azi ko bihanwa n'amategeko. Urukiko rwabajije ubushinjacyaha icyo bashingira bavuga ko ayo magambo yavuze ku bushake azi neza izo mvugo uko zitanya abantu. Ubushinjacyaha bwagize buti yagiye gushaka YouTube channel bivugiraho zirenze imwe kandi ubushinjacyaha busanga yarabikoze ku bushake. Icyaha cyo gukurura imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda Karasira aregwa, ubushinjacyaha buvuga ko Karasira yagiye yangisha rubanda ubutegetsi buriho mu Rwanda binyuze kuri YouTube, bikaba byanatera ingaruka mu banyarwanda. Aya makuru tuyakomeje kuri ivuga ko imirwano ya FARDC na M23 yongeye guca ibintu muri Nyiragongo. Imirwano hagati y'inyeshyamba za M23 n'ingabo za leta FARDC yasubukuye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu Ikibumba muri teritwari ya Nyiragongo nk'uko abahatuye babyemeza. Umwe mu banyamakuru bigenga ukorera Igoma yabwiye Umuseke ko abaturage bo muri Kibumba muri teritwari ya Nyiragongo barimo kuva mu byabo bahunga imirwano iri mu birometero bike uvuye mu mujyi wa Goma. Societe civile ya Nyiragongo ivuga ko inyeshyamba za M23 arizo zateye mbere ibirindiro by'ingabo za leta nyuma y'agahenge k'amasaha 72 katangajwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku rundi ruhande FARDC yashinje umutwe wa M23 kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano mu gihe cy'ayo masaha yatangajwe. Umutwe wa M23 binyuze kuri perezida wawo Bertrand Bisimwa wavuze ko FARDC n'abafatanije aribo batangije imirwano irasa ibirindiro byabo. Mu butumwa yatambukije ku rubuga rwa X yagize ati,
Ibi ni ukurenga ku ihagarikwa ry'imirwano ryasabwe n'umuryango mpuzamahanga ku bushake bw'Abanyamerika kugira ngo iki kibazo gikemuke mu mahoro. Bisimwa yavuze ko ibyakozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa bigamije kudurumbanya no kuburizamo icyafasha guhagarika intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Agahenge k'amasaha 72 kari katangiye kubahirizwa mu gicamunsi cyo kuwa mbere hagamijwe koroshya gahunda yo kuva mu birindiro kw'ingabo zari mu bice bya Mushaki, Kirorirwe na Kicanga. Naho Nyakso nabo bari bafunganywe Burundi barekuwe. Kanyabugande Olivier wubatse izina nka Nyakso n'itsinda ry'abo bari bamaze igihe bafunganywe i Burundi barekuwe kuri wa 13 Ukuboza uyu mwaka nk'uko amakuru yizewe igihe yabonye abihamya. Amakuru avuga ko Nyakso n'itsinda ry'abandi bari bamaze igihe bafunganywe bamaze kurekurwa nyuma y'ibyumweru 2 bibura iminsi mike. Amakuru haravuga ko Nyaksa n'itsinda ry'abo bari bafunganywe bafatiwe i Burundi mu ijoro ryo ku itariki ya 2 n'iya 3 Ukuboza uyu mwaka. Icyatumye abasore barimo Nyakso uri mu banyarwenya bubatse izina mu Rwanda batabwa muri yombi ntabwo cyakunze kuvugwaho rumwe, cyane ko nta rwego na rumwe rwigeze rwemeza amakuru yitabwa muri yombi rye. I Kampala urukiko rwakatiye imyaka 105 y'igifungo umusore wishe abakunzi be 4 n'uruhinja. Urukiko rukuru rwa Kampala kuri wa 3 tariki ya 13 Ukuboza uyu mwaka rwakatiye uwitwa Musa Musasizi w'imyaka 25 igifungo cy'imyaka 105 nyuma yo kumuhamya icyaha cyo kwica abakobwa 4 barimo inshuti ze n'uruhinja rw'amezi 3 mu mwaka wa 2021. Musasizi yemeye ko yishe abantu 5 barimo abakobwa 4 bari abakunzi be n'uruhinja rwe rw'amezi 3 ubwicanyi yakoreye na Kulabe muri Rubaga mu mujyi wa Kampala. Urukiko rukuru muri Kampala ruyobowe n'umucamanza Margaret Mutonyi rwanzuye ko igihano cy'igifungo kirekire ari cyo gikenewe mu kurinda abana b'abakobwa barimo n'umukobwa w'uregwa w'imyaka 6 nk'uko tubikesha NTV. Rwagezwaga mu rukiko bwa mbere muri Werurwe umwaka wa 2021 ubushinjacyaha buyobowe na Emeline Nsima bwabwiye urukiko ko tariki ya 14 Werurwe umwaka wa 2021 ubwo yari muri Mujomba zone ya 6 mu gace ka Nakurabye mu karere ka Kampala Musasizi yishe witwa Noreen na Birje. Mu yindi dosiye itandukanye n'iyi Musasizi yareganwe n'umumotari w'imyaka 23 Abdul Kasayija utuye muri zone Mapera muri Rusaze ho muri Rubaga bashinjwa kwica uwitwa Maclean ku itariki ya 22 Gashyantare umwaka wa 2021. Ibimenyetso iperereza rya polisi ryashyikirijwe ubushinjacyaha bigaragaza ko Musasizi yatongozaga abo bakobwa agasambana nabo mbere yo kubica abakubise ikintu mu mutwe cyangwa banize. Nyuma yajyanaga imirambo ahantu hasa nk'ahegeranye yarangiza akayitwika. Akimara gutabwa muri yombi ku itariki ya 25 Werurwe umwaka wa 2021 yemeye ko yishe abo bakobwa barimo ahereza yishe nyuma yo kumukekaho kugira undi mukunzi. Yishuye kandi ko yishe Kansim amunize kugeza apfuye arangije ajya kujugunya umurambo we asubira mu rugo aniga agahinja ka Kansime k'amezi 3 arakica. Yongeyeho ko kandi yishe Mutesi wari utuye mu Makerere amunize bamaze kuryamana kubera kurwana bapfuye ko yari amaze kwanga amashiringi 50 yaramuhaye ngo atega tahe avuga ko ari make. Mu yandi makuru Katumbi yasubitse ibikorwa byo kwiyamamaza guverinoma ya Kongo isaba ubufasha MONUSCO mu matora. Moise Katumbi uri muhataniye umwanya w'umukuru w'igihugu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko yasubitse ibikorwa byo kwiyamamaza. Itangazo ryashyizwe hanze kuwa 2 tariki ya 12 Ukuboza uyu mwaka rivuga ko Katumbi yafashe uyu mwanzuro kubera imvururu zavutse ubwo yari kwiyamamaza mu gace ka Moanda. Ni imvururu zagaragayemo kurasa amasasu kwa polisi ndetse hanakomereka abantu benshi. Katumbi ashinja polisi kuba yarabaye nyirabayazana kwiza imvururu. Abinyujije kuri X, Katumbi yatangaje ko yahagaritse ibikorwa byo kwiyamamaza yarafite kuri uyu wa 3. Uretse ibijyanye n'iki cyemezo cya Katumbi, ikindi gikomeje kugarukwaho na makuru yizewe avuga ko guverinoma ya Kongo yatangiye gusaba akanama gashinzwe umutekano muri Loni ko kakwemerera ingabo za MONUSCO kuyifasha kugeza ibikoresho by'amatora mu duce dutandukanye. Ni ubufasha guverinoma y'iki gihugu iri gusaba mu gihe nyamara yari imaze iminsi igaragaza ko itakifuza izi ngabo z'umuryango w'abibumbye ku butaka bwa Kongo. Aya matora ateganijwe kuwa 20 Ukuboza azitabirwa n'abaturage barenga miliyoni 44 niyo azagena hazaza aho ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi niba azatsindira manda ya 2 cyangwa niba azasimbuzwa. Tukiri muri Kongo ngo umutekano mucyo ushobora gukoma mu nkokora amatora abura iminsi 7. Uko amatora agenda asatira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibibazo by'umutekano muke biri kugenda byiyongera mu gihe amatora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu cyumweru gitaha.
umutekano muke ukomeje kwiyongera mu burasirazuba bwa Kongo, umwuka ukomeje kuba mubi muri aka gace ndetse n'ubwoba mu bahatana n'abazatora bukomeje kwiyongera. Mu matora ateganijwe kuba tariki ya 20 Ukuboza, miliyoni 44 nibo biyandikishije ko biteguye gutora mu gihugu gituwe n'abasaga miliyoni 112. The East African yanditse ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari kimwe mu bihugu bikennye ku isi bifite imihanda mike cyane nubwo gikungahaye ku mutungo kamere, kandi komisiyo ishinzwe amatora iracyafite ikibazo cyo gukwirakwiza ibikoresho bizifashishwa mu gutora. Perezida Felix Tshisekedi yagiye ku butegetsi mu mwaka wa 2018 nyuma y'amatora ataravuzweho rumwe, nawe ni umwe mu bakandida biyamamaza wakaba yiyamamariza indi manda. Abakandida bahatanye batavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko aya matora ashobora kuzabamo uburiganya, bityo ko basabwa kuba maso. Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Martin Fayulu yatangaje ko yemera ko kuri miliyoni y'urutonde rw'abazatora hariho amazina y'ibihimbano, bityo ko ashobora guhagarikwa. Abayobozi bavuga ko mu duce tubiri two mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, Rucuru na Masisi, bashobora kutazatora bitewe n'amakimbirane ari hagati y'abarwanyi ba M23 ndetse n'ingabo za Kongo. Ku ya 12 Ukuboza, komisiyo y'amatora yatangaje ko abavanywe mu byabo n'intambara nabo batazitabira amatora. Mu yandi makuru, Perezida Suluhu yahaye Professor J miliyoni 23 yo kwivuza impyiko. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yatanze arenga miliyoni 24 z'amafaranga y'u Rwanda mu muryango washinzwe n'umuraperi Professor J, yongera harenga miliyoni 23 z'amafaranga y'u Rwanda yo kumufasha kwivuza agahindurirwa impyiko. Nyuma yo kumufasha kwivuza, Perezida Samia Suluhu Hassan akomeje kuba hafi umuraperi Joseph Haule watangije umuryango ufasha yise Professor J Foundation, wamuritswe ku ya 12 Ukuboza uyu mwaka mu mujyi wa Dar es Salaam. Uyu muryango ugitangizwa wahise wakira inkunga yarenga miliyoni 50 z'amashiringi ya Tanzania zatanzwe na Perezida Samia Suluhu, miliyoni 10 z'amashiringi zatanzwe na Minisitiri w'Intebe Kassim Majaliwa. Ikipe ya Yanga yatanze miliyoni 5 z'amashiringi, Ali Kiba nawe yatanze miliyoni 5 z'amashiringi, Red JD yatanze miliyoni 2 z'amashiringi n'abandi. Perezida Samia Suluhu utabonetse muri ibi birori, ubutumwa bwe bwatanzwe na Minisitiri w'Ubuzima Dr Godwin Oloysimori. Uyu muyobozi yavuze ko amafaranga yatanzwe na Perezida Samia Suluhu ari miliyoni 50 z'amashiringi zizahita zijya muri uyu muryango, mu gihe hari miliyoni 47 z'amashiringi zizahabwa Professor J mu gihe yaba akeneye guhindurirwa impyiko. Uyu muryango Professor J yashinze ugamije gukorera ubuvugizi no gufasha abarwaye impyiko. Perezida Samia Suluhu ni umwe mu bantu babaye hafi y'umuraperi mu minsi 127 yamaze mu bitaro atabasha guhumeka, akamwishyura igiciro cy'ibyo yakoresheje byose. Professor J avuga ko ubwo yari mu bitaro yaterwaga inshinge 2 ku munsi zihwanye na miliyoni 5 z'amashiringi ya Tanzania. Uyu muraperi ufite izina rikomeye mu muziki wa Bongo Flava, nyuma y'amasaha make atangije uyu muryango, yamuritse alubumu igizwe n'indirimbo Nusu Peponi, Nusi Kuzimu igizwe n'indirimbo enye. Naho muri Ethiopia, minisitiri yafashwe ashinjwa gushaka guhirika ubutegetsi. Ibitangazamakuru bya leta byatangaje ko umunyamabanga wa leta muri guverinoma ya Ethiopia wari ushinzwe amahoro yirukanywe kandi atabwa muri yombi ashinjwa ko yarafatanijwe n'imitwe yigometse ku butegetsi mu gushaka kubuhirika. Iki cyemezo cyo guta muri yombi Taye Dendeya, umwe mu bayoboke bakuru b'ishyaka rya Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed, kije gikurikira ubutumwa yagiye atambutsa ku mbuga nkoranyambaga mu cyumweru gishize anenga leta ko yananiwe kubungabunga amahoro mu gihugu nk'uko tubikesha Reuters. Sintayu Alemayu, umugore wa Taye, yavuze ko umugabo we yatawe muri yombi n'abapolisi benshi bambaye imyenda ya gisivili mu ijoro ryo kuwa mbere, bavuga ko abayobozi bamuhaye iminsi 3 yo kuva mu nzu ye cyangwa agasohorwa ku ngufu. Muri Nigeria, abantu bitwaje intwaro bashimuse abanyakoreya 2 bica abasirikare 4. Abantu bitwaje imbunda batamenyekanye bateza igico imodoka za sosiyete ikora ubucukuzi bwa petroli muri leta ya Rivers yo mu majyepfo ya Nigeria, maze bashimuta abakozi 2 bo muri Korea y'Epfo bica abasirikare 4. Izi modoka zaguye mu gico ku muhanda Ahowada Abuwa, hafi y'umuhanda uva iburasirazuba ugana mu burengerazuba muri iyi leta. Abanyakoreya bari mu bakozi ba Daewoo Engineering and Company, ikigo cyo muri Korea y'Epfo, bari baherekejwe n'abasirikare ba Nigeria bajya ku kazi. Bivugwa ko abashoferi 2 nabo biciwe muri icyo gico nk'uko iyi nkuru dukesha BBC ikomeza ibivuga. Kuva icyo gihe igisirikare cya Nigeria cyemeje iyicwa ry'abo basirikare ndetse n'ishimutwa ry'abo banyamahanga 2.
Mu ijambo rye umuvugizi w'ingabo Major Jonah Danjuma yavuze ko igisirikare cyakurikiranye abo bagabye igitero kugira ngo abakozi bombi babohorwe. Igisirikare cyashinje abakekwaho kuba mu mutwe witwaje intwaro kuba nyuma y'icyo gitero, ariko nta wahise akigamba. Ni mu gihe gushimuta abantu bakarekurwa hatanzwe ingurane ari ibintu bikunze kugaragara mu gihugu cya Nigeria. Dukomereze muri Central Africa, aho igitero ku nkambi ya Wagner cyahitanye abacanshuro 3 b'Abarusiya. Muri Repubulika ya Central Africa, igitero cyagabwe mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru tariki ya 10 Ukuboza ku birindiro by'abacanshuro b'Abarusiya mu gace ka Kaga Bandoro hagati mu burengerazuba bw'igihugu, cyahitanye nibura abacanshuro 3 b'Abarusiya, abandi 5 barakomereka. Iyi niyo mibare yatangajwe n'abayobozi bo muri Central Africa nyuma y'iki gitero bivuga ko cyakoreshejwemo na drone. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu muri Central Africa avuga ko byibuze indege 5 zitagira abapilote zagize uruhare muri iki gitero. Bruno Yapande yatangarije kuri radio Ndekeruka ko iperereza rigikomeje nyuma y'ibyo yavuze ko ari igitero cyateguwe cyakozwe kinyamwuga kandi cyaturutse kure. Nta yandi makuru arambuye yatanze. Ikizwi nuko mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru ahagana mu masaa 8:50 abaturage ba Kaga Bandoro hagati mu burengerazuba bw'igihugu amasasa aturuka ku nkambi y'abacanshuro b'Abarusiya iherereye muri stade ya Komini, nyuma y'iminota mike bumva ndaturuka ku yindi nkambi yabo. Ababibonye bavuze ko inyubako y'ibisenge byakubiswe n'amasasu, ariko mu gicuku nta muntu wigeze avuga ko yabonye ikintu kiguruka. Bivugwa ko abacanshuro 3 b'Abarusiya bishwe, abandi 4 barakomereka ndetse n'umuzamu w'umunya Central Africa. Ibi byabaye mu gihe Minisitiri Yapande yari mu mujyi mu birori. Ibi bikaba byibutsa igihe inkambi y'abacanshuro ya Wagner yaterwaga ibisasu muri Bosangowa mu Gushyingo umwaka 2022. Abayobozi bamaganye ibitero bavuze ko na drone yari iturutse muri Chad, ariko nta raporo y'iperereza yashyizwe ahagaragara kugeza ubu. Muri Sierra Leone, uwahoze ari perezida arakekwaho gushaka guhirika ubutegetsi. Uwahoze ari perezida wa Sierra Leone Ernest Bai Koroma kuri ubu byemejwe ko ari mu bakekwa kuba umwe mu bateguye umugambi wo guhirika ubutegetsi bw'iki gihugu mu kwezi gushize, ariko umugambi urapfuba. Byatangajwe n'umuyobozi wa polisi muri iki gihugu cyo mu burengerazuba bwa Afurika ku itariki ya 9 Ukuboza uyu mwaka, nibwo ubutegetsi bwa Sierra Leone bwatangaje ko Koroma wayoboye iki gihugu imyaka 11 kugeza mu mwaka 2018 afungiwe iwe kugira ngo ahatwe ibibazo bijyanye na kudeta byavugwaga ko yari yateguye. Mu masaha ya mu gitondo kwa 26 Gushyingo uyu mwaka, nibwo abantu bitwaje intwaro bagabye ibitero ku birindiro 2 bya gisirikare, amagereza 2 ndetse na sitasiyo 2 za polisi, hanyuma basakirana n'inzego z'umutekano muri icyo gihugu. Minisitiri Bah yatangaje ko ibyo bikorwa byaguyemo abagera kuri 21 barimo 18 bo mu nzego z'umutekano na 3 mu bagabye ibyo bitero. Atangaza ko kuri ubu abagera kuri 80 bamaze gutabwa muri yombi bakekwa kugira uruhare muri ibyo bikorwa. Ni ku nshuro ya 4 Koroma wayoboye Sierra Leone kuva mu mwaka 2007 yarahaswe ibibazo ku bijyanye n'iki kibazo, ari nabwo leta yahamije ko ari umwe mu bakekwa ko bari nyuma y'ibi bikorwa byo gushagurika Julius Maada Bio uri ku butegetsi. Uretse uyu wahoze ari perezida, abahoze bamurinda ndetse n'umukobwa we nabo bari mu bakekwa ko bari mu bacuze uyu mugambi, ku buryo bari mu bantu 54 iki gihugu kiri guhiga bukwari. Minisitiri Bah yatangaje ko kugeza ubu hamaze kugarura imbunda 29 muri 47, zimwe zirasa muri metero hagati ya 300 na 500 zari zibwe nabo bagabye ibitero, ziri kumwe n'imbunda nini zirasa ibisasu bya rokete 5 muri 7 zasahuwe. Kugeza uyu munsi kandi amasaha yashyizweho yo kuba nta muntu ukigenda mu mihanda ya Freetown kuva saa 5 z'ijoro kugeza saa 12 za mu gitondo, yongerewe agirwa kuva saa 6 z'ijoro kugeza saa 12 z'igitondo. Mu yandi makuru, Biden na Netanyahu bararebana y'ingwe. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden na Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu bararebana y'ingwe bafite ibikorwa bya gisirikare bikomeje mu ntara ya Gaza muri Palestine. Biden ku 12 Ukuboza uyu mwaka yamenyesheje Netanyahu ko Israel izakomeza gutakaza amahanga ayishyigikira mu gitagira ikihindura kuri ibi bikorwa bigamije guhiga abarwanyi b'umutwe wa Hamas no gusenya ibikorwa remezo byabo. Yavuze ko Netanyahu akwiye guhindura gahunda ubuyobozi bwe bufite kuri Gaza kuko ishobora kuyigiraho ingaruka mbi.
Biden arasaba ko ingabo za Israel zoroshya ibitero zikomeje kugaba muri Gaza, ariko Netanyahu we kuwa 12 Ukuboza yatangaje ko batemeranya kuri iyi ngingo. Ingabo za Israel ziri guhiga abarwanyi ba Hamas nyuma y'aho bagabye ibitero bikomeye kuri iki gihugu tariki ya 7 Ukwakira uyu mwaka. Netanyahu yatangaje ko ibi bikorwa bya gisirikare bizahagarara ubwo uyu mutwe ufatwa nk'uwiterabwoba uzaba wasenyutse. Dusoza aya makuru, muri Israel Benjamin Netanyahu yasabye Hamas gushyira intwaro hasi. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yavuze ko iri ari itangiriro ryo kurangira kwa Hamas kandi intambara ikomeje, bityo asaba abarwanyi b'uwo mutwe gushyira intwaro hasi bakamanika amaboko bakishyikiriza ingabo za Israel. Ayo magambo akomeye ya Benjamin Netanyahu yayatangaje ahamagarira abarwanyi ba Hamas guhita bashyira intwaro hasi, yemeza ko hari byinshi bigaragaza ko uwo mutwe uri mu minsi yawo ya nyuma. Yagize ati nibashyira intwaro hasi maze bishyikiriza abasirikare bacu b'intwari, ibyo bizafata igihe. Intambara irakomeje ariko n'intangiriro yo kurangira kwa Hamas. Ku rundi ruhande, Hamas umutwe w'iterabwoba nk'uko byemezwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, Canada n'ahandi, yo yemeza ko igishoboye guhangana na Israel no kwirasaho ibisasu nubwo hari ibizimirizwa mu kirere bitageze ku butaka. Ikindi kandi Hamas ivuga ko nta muntu n'umwe mu banya-Israel watwaye n'uwo mutwe uzasohoka muri Gaza ari muzima, hatabayeho guhinduranya imfungwa z'abanyapalestine ziri muri Israel, hatabayeho ibiganiro cyangwa se hatabayeho kubahiriza ibyo Hamas isaba. Israel yatangaje ko muri rusange Hamas yatwaye abantu bunyago bagera kuri 240 ubwo yagabaga igitero ku itariki ya 7 Ukwakira uyu mwaka. Kugeza ubu hakaba hasigayemo abagera kuri 137 mu gihe cy'agahenge k'intambara hagati ya Israel na Hamas mu mpera z'ukwezi k'Ugushyingo uyu mwaka. Abantu 150 barimo abanya-Israel 80 barekuwe na Hamas mu gihe hafunguwe imfungwa z'abanyapalestine 240 zari zifungiwe muri Israel. Kuwa gatanu tariki ya 8 Ukuboza uyu mwaka, akanama ka Loni gashinzwe amahoro n'umutekano kari kateranye mu rwego rwo gusaba ko intambara ihita ihagarara muri Gaza. Gusa umwanzuro w'ako kanama wo guhagarika intambara mu rwego rwo kugira ngo imfashanyo zishobore kugera ku basivili wahise ubangamirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naha dusoreje aya makuru yacu, tubararikiye gukomeza gukurikirana gahunda n'ibiganiro byo kuri urubuga. Nitwa Janet Kabayiza, mugira amahoro.